The address no Adom Trotro na the whatever station be so manfo se sekobasa sase wosu sisi ekura wudi ma de krone kwan ben na abefa so abo ho ban adepa so mo na monto aso ba me for Adom Adom bi Adom ye sesi a anti sesi ano bebi abepie mu tema station na ye bisa Ghana for se so asaswo so esi ewo man Ghana mu ha se adan e na mo beye ye ndra ya nti asem de edifi tekiman no emu eno enam so ma bebre na ahwere mo nkwa footballer bi nso ono so ye Ghana ni Christian Achu ono so ade a earthquake bi eka no yakopon adom yakopon edi ho afofie amene dey ye hu no na momo epra nti ebisa Ghana for se so asaswo so yi bi esi ewo man Ghana mu ha se ya den no mo be yen ka se bi nsi na momo no o se yetumi hwe se bi simpo a den eno mo be etimi sha se de efimi senifa so ebisa mi nwa ba se sasa wo so sisesi adan e no ba mi nwa ba mama wa hamu akwa abade aba Adom Trotro de asase wo so sisesi ya mprempren ya tie ensi de na mum sesi a den na obeye oh mi de me nya hwemo but mi de medana mo na sesi a na mi se mato tu be dana se dan yo sasa wa mem akom se mi ne hwe ne me se mi ti mi nya hwe mi nya be ma wonso e be de muru afem asas wo so na su be huru afan muru afefin o de abokore bo fefin trasi ye monta se be huru a hemfin abokwese no na ma fefin wo be bi won so no be bi won so na afa ho muru afa ho yo mate mpacho a wonso e me de se ben se o si se me de minim de metima ye mom de ba me yes imani de omenisi sani yesire onso e said muni me da dan efeme Richard Apia aka skin pain emom di asase wo so de se esisi dia me apia de minim de meye ba se mani physical say pa me say ha pa de area sprinter de si ade me ka bibia me de beda ni aya homa ni dua star me nam top ni because me pese mewu because Ghana say pa e won de se anase enim se ka se wo asase wo so be si wo kina se kimdia me gidi se ska fon so mejo na eja ni hiafo no enti e bompa ya sere nyankopɔ se me bi ntu obia me mo bi ntu bia wo Ghana hada ono perem de metimi aka okay mommy won so e se asase wo so na si a ye wonni bibia wo be ye age se nyankopɔ pɛ na obetimi age yen ye de Ghana fo de bia ye da nyame na ye sere mpanifo ne se ba bia nkrofo tete a ye ba bia asase wo so de bia wo so on ni won kasa na se tubi no betu afiri on tu firi wo na tete de nipa wu 5000 wo take ni nkroma ye mpe bi wo Ghana ye sere won etu susu se bibi sansu sia mpanifo a ka de som de nhihye bi egu akwan mu a ebetumi age ebi mu me de mintin nhihye bi ya wo Ghana ha ti be sere se nhihye bi wo ho a omomode no mfa mra ma hihye na ye mewu sa te sade take fo na wu sa na se bi etimi sia because ewi ase na dane mo na ewi ase na dane mo na nsam foforo samba nti yesere won akwanya bia wo ese on de totototo ma o man no mu no se bibi beto yan a ye betimi aye save no onye mbo aye yesere won ala e pa won achewo o se take fo dan no ewowa na nipa bebre wu ye o man Ghana so esi ankofo nso ahya se esi dan a ewowa si wo hu enti yan na ye muse ne ye wo school no mo kire se asase wuso si a o wo table bi ana so opunu bi ase anu akwa akwhye se be betumi abon ba won so de no dan no mo ka kire mra na wusa no sa mo ka kire ne sa na mo ka kire me na me pa de me de me nyi ni se asase wuso si pa na edan tintin akwhye table ase na blog ba ko yi kura hwe table so eti sei na edan ni nyina ebu na hwe table ase enti me pa de me omo kan mo mre ba me mfa nya adwuma sasa se wuso be sia me kokko se table ase me ni hweye enti de me anse bia se mo dem dia ana wodem so na sasa wuso sia unim ora sade na ebu agu so enti be ga se wuko dwana akwa se table ase enti me de me ono kura de mato atwe me mfa nya adwuma kura bium o kai se mi bi nso e ba se asas wuso bi ba be si ma himachi bi si mimi se me ko park so ade o mo se en ko park so so ko yin o mi de man ko wi na data no mada no wada sa onso de no ko he bacha me na ma aisha blog mi de chim kadado ana ma aisha blog ma twa yankopon chim kadado twa no ta wanko park do na mo kada blog do ana ma twa yankopon blog do brother awuzi ni mu yesen mpacho awonso e because at that time I was in class 4
and no time as I say so I'm watching around 4 o'clock and no yeah go park no so and I didn't pay bona den kan kadama ba ya hwe no bibia learn to my dey say me dey den pay bona bibia so bit my fine ncha wo za sam one pen na mo kada blog do blog da na mo twa Yankopon o da Yankopon no aba obi na wanwo so mo blog na wa aba mo do cha nja na mo twa ntesie ya te asaswo so na se nti den ye ka che mpanifo hihye ben sanso no mo fengu akwan mu mayen wo se tekide no e mo se edan ni dwigo mo so na enura asa wo hwe news ni yi a wo se no mo mfidi a o mo di tu asase na se yi nkrofo na emumwa nkraman kro mo gi bi nkwa nti o man Ghana so den ye so wa ka che mpanifo we de simape obiara yes mpanifo yes ye pon wa chaw ekwan bi a won be fa so a se atoye ntam we bi to yen a won betimi ase we no on fa so no ntimi se we yen because ehu de take kura on advanced country impo na eku on say na yen ye wa ha na ye ka beku yen bebede ti yesere won wala pon wa chaw ekwan bi a won be fa so bi a won be toto a ye ho ye bibi bato yen sa ye be nya se we no onye be me na won so e me so de metimi aka say yesere ma omo hwe no mo hwe ma ye edan titata obi si dan no mo hwe na ewa bebire omo stop wa hu ene na wo so a wo hwe wo fie no asase wo so esisesie ya dan na wo beye wo ba kwa shop na ase ana so se wo so ba kwa gina park so Adom Trotro na ye ma mate na bet na ase driver na spark ka ni ti e dan awe